whakalawhalahi atu. Hane he tau tūle do wala tala tutupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Whakamua, koe lahi he tau tāla he tau mga honei ke he tau motu Pasifika, hanga au ia ke hea mamana kianga ke he taha whono lahi, he lalulangi koe kop uafu maono. Koe tu tāla i PCN News mo e taha i ki pule, he potaanga he whahinga hua ke he tau koloa tu whungasia, ko lilifu ko mona ainu hanga au ia ke he tau whakaoloanga ngā hua, ke hiki hiki anga he matangi. Hane ia esta pavihi me do wala tāla ia. I loa ai tō kai hoko atu e palemia po ke taha he tau iki pule ke he whanoanga nei ko amana ki ai ke whakahoko ki Glasgow in Scotland he mataulu he mahina ha November. Nā kai a mamana ki e whakatu whanu niwe ke he mahu nei ki e whaitangata ke watu ke hukui ke whanoanga nei. Hako e longa i ka kano. Kai nā kai pihe mena ia koe whakaseanga. Mai nā kai pihe koe ai whakatutala mo i tau matakupu mahuinga lalahi ne hake mai ha koe taha ni a whanoanga mahuinga lahi e lalolangi. Ke lata ia mo i tau mutu osi, mo i whalo i tau maweheanga, mo i tau pulenga mai i tau tau kwa mole. Ka koe mahu nei mai e whakatu whono, nā kai ama manaki ke whai mai niwe, ka hoko atu ki ai, ka i loa whoke tau ka kano he motu ko Ingilani, UK. Mana ko lahi alau tolu ke hoko sino e tau takitaki, he atu Pasifika, mai lalo langi, ke tau whakatu tālanga nei ha pia alau tolu ka koe taha ni e ka kano, mai ke tau ngahua, mai ke tau whanoanga, me tau puleanga ke whakamoli. Si koe mga nei, whiwhili whoki ni e whano iki pule, ha kua longa tu whoki tau le kua ke lau lagi mo atu ke ngā ngau ke lea koe COVID. Moe nā kei hanganga mitaki. Nā kei pihe mena ia koe ai amana ke niwe ke hua atu ke tau whakatu tālanga ia, kai koe mga nei, tō whai whakailoanga he tau mga hali mua, hangau ni ke ka whakausiose e tau whakaholoanga he whanu iki pule, ko kai ka nofo atu ke whanoanga ia. Kai lofo ke tau tōna, lai he tau whakatu tālanga, he tau takitaki he mga komole, ne kisia whoki mtolu ke he whai whakapuloa, ne hua tu whoki e lilifu palemia he tau tōla motu, ke tau whakatu tālanga nei, moe Plestini he UK, ke he COP uafu maono, ha koe manako lahi ke hai ke mua whalo tau lakaanga ki mua, po ke tau hiki anga ke whalo tau kisi e tau manatu mai he atu Pasifika. Koe motu ko Peritania ka takitaki e whanoanga he tau nei, mo e iloa ai koe amana ki e takitaki he whanoanga nei, ke whakamata patu ke he tau pulanga mai he tau motu lalahi, he tau kwa mali, ke fuaki ai tahi seau piliona tā la he tahi tau, ke lata mai tau ngā hua ki he hiki anga he matangi. Ha koe iloa ai ki tau mga nei, koe tali mai he tau se tau mawehe anga tupe nei, koe hawhala ia e tau tupe ko kisia ki ai. Koe tau tupe lango matai whoki, kua tōlahi e uka ke maua. Pihe e iki pule, koe uka mai vihu he tau ngā hua, ke lali ke maua e tau tupe nei, ke lata mai tau ngā hua he motu, ke tali atua i ke tau hiki anga he matangi. Lahi mole no mela he tau tupe ne whakailoa me lau toko tau piliona, ke lata me tau motu, mo atu ke tau motu ne kua lauia lahi, po ke tau atu motu, mo atu whoke tau tole Pasifika, kai oke puhala ke moa aki, si lewa mo e whi he tau ise, si maamalai he lau tolu i tau ngati ne ngā hua, ke he tau puhala ne vihu mo e oka hako i ki tau motu ka hai Pasifika. Si ai toko longa tau ngati ke whakatatai atu tau motu ngā Awherika, the Caribbeans, ka pihe o atu ke tau whananga, lahi maha ke lau tolu a leo, si kisia tu mau ka hai la lahi mōli tau mena ne tutup, ka koe ke tau tupi tose lahi tupi ia ke whakatatai atu ke tau mena ene whai tutupu. Kai nā kai pihe mena ia koa, nā kai manako tau tolu ke mua tātu, manako lahi whakatu whono ke ngā hua, ke mua whala tau tupi. Si whala tau whakaholoanga, ne kumi he whale tau pulotu hea tau tolu motu, si kaue lahi au ke lau tolu, ku mua atu whoke ke tau pulotu ne nā kai ngā hua ke whakatu whono he maa nei. Ki lalo hefu he takau koe now, the new Ocean Wide. Kumi whale tau puhala ke mua tupi mai. Kumi whale tau whakatokatakaanga ke o atu mo e whakafua atu ke he whale tau kautahala lahi, ke mai ke niwe ke mua whale tau tupi. Taha whoke e potanga tupi ne kua whailoa he ta mahako mole, ko e 7.7 miliona mai ia he whakaholoanga GCF, Global Climate Funds. Ke lata ia mo niwe whangu fule miliona, ke lata mo lime motu kai 7.7 niwe. Mamako ke pehe, aila hoko mai tu pehe,
ka kofi he lewa, kai moha ia, fia ke pihe, ko talia si ama mnaki ke maua he tau whakahiku I kuanga ka hae ke whakamōli he pahita punei ka haie e loa mo e tūli mo e oka he puhali ke moa e tupe. Kai mai he tupe ia ka maua mai ke whakaholo he tolo tanga hua, mai ke whoki ke whakangahua linga toko fitu tangata ke he lime tau ni hangaua toi ki ai. Pehe whoki I ki pule pesini he oka e tau puhala ke maua e tau tupe nei, ka e whakaue atu ke tau ofisa ngahua mo e tau matakau mai whafo. Kua whakatū mau ke ngahua ke maua niwe e tau tupe nei, mō tau sea ki tau ngahua he motu. Kau e lahi au ke whalo tau pēka hata matakai nanga tau tōlu, tau motu mo e tau kautaha lang matai tau tōlu, mo atu ke New Zealand lahi alo tōlu ngahua mo Australia, ke lang matai ke pokapoka atu ka hae tau manako tau tōlu, pia whoki ki he tau kaholoanga ia tunga GCF, European Union, longa tau ngahua nei ne whakatupe lau tōlu, si kau e lahi au ke lau tōlu. Toko hewa seo me hong fulma tōru e tau tangata niwe, la lawhi atu ki ai e whalu e tau tangata mai he tau motu he Pasifika, ne maua e tau huki pui ke tā whakaholoanga, ne tau se pauaki o kalana he whahita pukua male. Pehe ai e taha i tau takitaki he matakau nei koe ke kāwho ko Dr. Colin Tukuitonga, koe lali e matakau halotulu ke huki lia me sewa e tau tangata he tahe aho, ka nāka I hokosia ki he tau numela ia he aho whakamua. Koe toko o tahe seo anu fuluma fitu e tangata ni huki ai he aho whakamua, ke aho koe ua aki koe ua seo ua fuluma tolu, mo ai pehe ai whoki koe nāka I toko longa ne huki he aho whakamua, ha kua tōlahi whoki e uha. Ka koe aho ke tōlu aki ne toko longa kua watu ai ke huki, mo e maua halo tōlu ta huki pui, koe lima seo ua fuluma tolu I lau tōlu katoa. Koe katoa I lau tōlu ne maua e tau huki pui ke he tau whakaholoanga huki nei I Okalana koe hewe seo hong fuluma tolu. Amanaki ai ke liu whakatūtala mo e ke kāwhoko Dr. Colin Tukuitonga ki tau ahi mua ke loa e tuanga he tau numela nei, koe whiha e tau paseni I lau tōlu ia, koe tau whanau ki lalo hifo he ua fulu tau, po ke whiha I lau tōlu koe tau tangata tāni, mo tangata whiwhini. Pehe ke pule motu koe li lifu ko Terry Coe, tōna kai mai ke alo tūlu koe tau e ke pule ke tau se whamita ki alo tūlu tau ngahua, koe tau ngutu wangahau ke he tau tangata ne vili alo tūlu, kāna kai loa alo tūlu koe hingo ai tau matakupu, ko amanaki ke whakatūtala ki ai he whono e ke pule. Whakakise ai tau manatu he e ke pule ko Terry Coe ki he pungipungi hao nei, ha koe loa ai koe amanaki e whono ke pule ke whakahoko a pungipungi, kai nāka I la maua ia e tau papa whakaholoanga whono. Pehe li lifu ko kou, kua whaamule tūmau e tau papa whakaholoanga whono, kai kua nāka I lata ke pihia. Kua lata e tau e ke pule ke I loa, koe hingo e tau kupu pulanga kua manaki ke whakatūtala ki ai, ke mai ki e lau tōlu ke kumikumi mo e mautali ke tau mana ke whakatūtala ki ai, ka hoko e aho whono. Ka mule e tau papa whono si kua nāka I mai ke e ke pule ke tau se whamitaki hānanga hua, koe ngutu wangahau he tau tangata. Tala hau mai e lilifu ko Terry Coe, koe ua fulu e tau huhu, mo e lima e kupu pulanga hana ne tuku atu ai ke ofisa he whakatunu whono. Kai nāka I loa ia, tō hoko na kai e tau kupu pulanga hana mo e tau huhu ke he papa whakaholoanga whono ke lata mai whono pungi. I loa ABC News koe tuhi kupu he whono ke pule, ko ia taha e tau ofisa ngahua he whakatu whono ni whakatali mai Okalana, ko ia whee ka whakata e lau tōlu ke liliu mai ai ke motu. Pehe taha he tau hukui ki loto he matakau tender board, he whakatu whono, ko nāka I loa ko hingo ai tuanga he matakau nei. Hako ki sia ki ai, koe tau whiwhilianga he tau tender, po ke tau kontuleke ngā hua he whakatu whono, ko whiwhili ni e lau tōlu he whakatu whono mo e kapeneta. I loa ai he mataulu he whahitapu nei, ko whiwhili ai he whakatu whono e taha matakau mai he motuko New Zealand, ke whakatau mo e whakatū e taha Conference Broadcasting System, ke lata mo e whono ke pule fōu, ko e moalea e ue seo limungu fulu e seo awhita la he kontuleki nei. Tala hau mai e whale whono, ko e matakau nei ni whakatū fōki e Conference System, he whale whono ha Samoa he tau kua mole. Mo e koe tau te ke nolo fōua nei kua lata ke moua ke lata mo e whale whono fōu ha niwe. I loa ai koe nāka I whiwhili he Tenders Board e tau kontuleki nei. Pehe te ki taki he matakau Tenders Board ko whāpoi a kesi, koe nāka I loa e lau tōlu e tau whakatokanga nei he whakatu whono. Pehe whoki Julie Funaki koe taha he tau tutaki ki loto he Tenders Board, ko whewheu atu ai e tau tunuhia he matakau Tenders Board, mo kua nāka I whaiwhalanaki
Alau tolu he whakatuwhano ke he tau lata matala alau tolu ke tau tangata ko whiwhiri ke he tau katawhanga nei. Pehea Julie Funaki koe tau tenders ko alata ke whai langamatai ke tau pisinisi mo tau tangata he motu ke maua tupe mua atu ke tau mga aho uka nei. Koe matakau tenders board he whakatuwhano na whakawhaua he whakatuwhano he tau Kamali nā kai lewa he osi he tau Wilianga. Koe takitaki he matakau koe taha ulu whakatonu kio ke whahinga hoa whakamotu ko whapoi a kesi. Koe hangai takitaki koe ulu whakatonu kio ki fōke he matakau Telecom Niue ko Tutuli Haka. Koe tau hukui ko Julie Funaki fō tā langi ti whanga tupui liu mo Denise Pihingia mai he matakau Chamber of Commerce ne Langamatai ke tau whakaholoanga ngahua he tenders board. Ko tātua e tau huhu ke ofisa he palemia he māme au hineawhi koe hā ne nā kai whiwhili ai he matakau tenders board e tau ngahua nei ke lata me whale whono fōu kai nā kai la whaitali mai ia ke tau huhu ia. Kamata he au hineawhi e tau kamatamata Digital XM ke lata me tau whanau he aonga tokolunga. Ko lau tōlu he tau hongfulu mataha ni ka mata i niawhi, toko hongfulu maona i tau whanau ni tau se tau ka matamata Digital Information Technology Exam. Ko whiawhia lahi aonga hako nā kai whalikua ke tau whakaholoanga ke he ua e aho nei. Koe aho nei, koe whakamua ia mai he tau aonga Pasifika ni matutaki atu ke whakaholoanga NCA, ke lata mai tau whanau he tau hongfulu mataha, ke halau tōla tau ka matamata ke whangahau whakaperitania. Toko hongfulu mawhai tau whanau ni kua tau se tau ka matamata nei ke he digital examinations. Pehe e whai aonga ko John e Tangi, koe whakau e lahi ni ke tau laumatai he matakau Telecom Niue, ko mai ke whakahoko e tau ka matamata he tau whanau, mo nā kai whai le kua ai. Koe aha hoa pungi toko hongfulu mawalu e tau whanau ke he tau hongfulu maua me hongfulu matolu, ko amana ki ke tau se halau tolo tau ka matamata Digital Information Technology Externals. Koe tau ka matamata nei, koe whalu he tau hikianga fōu ke lata mo i tau whakakoanga NCA, ko amana ki ke whakangahua he ua tau i mua. Koe aholo te whaetapu kwa male ne tau sia e taha whekau ke whaleka lapu taha fōpolosea i whanua kula. Ko fua ke ai hei ki pule, ko lilifu ko sauni tonga tule, e tau ki ke tāma sini fōu ke lata mo ka lapu taha fōpolosea he motu. Pehe mai a James Douglas, koe tau maheno kwa male ni whiwhili ai e ko misi he ka lapu takitaki ai e Charles Ioane ke kumi taha masini Green Roller ke whakahangamitaki ai ke mali taha fōpolosea. Pehea Douglas koe tau kwa male, whaheku tu mau e tau matakau taha fōpolosea hani we, ka watu ke tau whiua whetoko ke he tau mutu kehe, hako na kai mahani alo tolu ke tau mali he tau mutu ia, he mawhisi lahi. Koe mena ia ko whiwhili ke whakatau e Green Roller nei, ke whakatatai e tau mali hani we me tau mali taha fōpolosea he tau mutu kehe. Koe uofu mawhito e awhe he tau tupe katoa ke tutungi ma tahake mai e Green Roller nei ki niwe. Tutungi me lang matai ai he whakatuwhono hongo fulu e awhe tā la, kai tutungi he ka lapu e wala tupe ne toi. Pehea James Douglas, koe amanaki lahi alau tolu, he ka lapu ke mitaki e tau mali taha fōpolosea hani we. Ke manako e toko longa ke watu ke pele ki ai, mo e ke mo tau tutaki ke matakau taha fōpolosea he motu. Si pena hata tūru tō wala tāla tutupu ke lata ia moi a whiawhinei, no wha munuene pōwhilewei a ke whātap kahau.